Pasal 17 Jun 2022 salmaribo haste gnanggai गोबां खेन barwati wamabai Khumulungni sasa eba sal sample academy ringnokni hostelo jambok bufang kwagai kalai rimabai aro tonglai cherok tukhuman baikha tei immanai baiya fatolao rajakha koktamo saimankha khorok char cheraini sago dukhuman kahini paithago sogoika TTAADC ringpedekni samung charifang adong muchang Chittoranjan Debborma Six kaka. Six kaka na. Khorok six student tong mani apro oro. Oro 22. 22. Do hakwak ma bakha ke apro bisna tong ma de. Hako tongke seng tinjana tongota. Jusli ruli tania ang. Seng tong oro. Ge baksa ge yang te ang jatna norja. Borok tinjana ke ang norja kota. Seng yang te thana himani borok thangni angke seng bisa kok samane se borok ni bedan ke ba oro borok thumen jagan ka seng bisa kok sabe ka baksa ge yang te ang jatna norja angke suddenly seng tan faisne bana seng kun khaimani age dara song phaiga sar song phaiga seng se gari kha Naro ha bisingo de pobjak tong kha. ha no bro manu ke ha bisingeta sakano akano mo this ut kisana kha Khorok busuk sak duk mang ha? dukule namne kisa namne all total is 6 person nang kha 6%. yes and serious is 2%. Yes. Ini hospital serai dok ma pe. Tini hospital cara phaimaga wadi phaimaga ge sini upper layer and second down layer hostel tongo second hostel jamu bufang kaisa tongmani abo kuagai abon logi hatu ui tolano hostel thang thu deri kya Bo hostel. sin sasa sal sampli sasa academy ni hostel Khorok busuk sak dera ka? emni to dukumano ni 6 jana tongo total 8 jana bisi khorok sanga ya fatolawa kasa saka ya patola kasa saka tin be kasa saka mata tokta be da kasa saka semia rom boro kharpuru kasa saka ya ku abuka kaham kana kasa saka tai rong kai to tai 6 jana kai dukuman khan sa tam ka phata tik kun sijai ya ka baksa kai tabu kai ham ka bo ni tong tam ka phata tik kun scratch nu jage Haini salo norok bom hai step nana ya bo kwakman mate ye. Wangon ti to singapono amti bufang rong no ganao tonya khana chao ni ang tabu wan su toka Nin sini man ka? ani munkai sukumar development sal sampli sasa academy secretary cum founder ni ya ka to Khorok busuk pun. khatun ro tin ro khana abi ya ka to Oh khapuru naman dek. Cheese kaka. Cheese mane rajaman kiti. Oh je cheese beraja. Tini sasa schoolo tau anda pasingo. Bufang building hanggan ya pano jabo sadaka. Kaisa bufang tomari bufang abo hagrok saka tomari ke watiyo tiyo kosokkan ke bufang bayu tiga. Ke abo kaisa precautionary tomari bufang jabo itu hagrok saka wo agani jimino wansumen tomari school authority hoyto wansum jaglia ohai tai incident tangtom school authority nang saka naina nangnai ohai jodi kono bufang tomakai hagrok saka wo abono makai building kan ode tomari ba nokla tomari school ni nokla ohai jodi tomkai proper protection dia wajib ditangkai abono kitingoi je ha tomani ha no kurja kan kai ram tingoi rakan kai abhai mui bano gabo school authority manai nai
karon aro serai rokomo jotomne talikha kaham hakai borok korok sapano mane background bailia haipano deep cut to kha korok ni okay abo sub mukano de paikha abo se bisi haipano school authority ngakai joto phajing khelmana rok nai yehetu serai rok aro tongo okay definitely abo school authority ni samu bojaga bo mari tamakai bahaya ya serai rok jehetu tongo tabo oro Saiman Khan hospital family ulo korok sini awal bising korok nei Gloria by Tania borok no besi diu tungka engkai expenses ang sai rohonai school authority no access je khorchanga nangmani je sub nangmani school no abono biar maknai oro buang sum hakya paksa boi phaimani ana engkai ang office ni phaimani yagulo Saimangka state government tini je thakle watiwaka khanabo thakle watiwanai abono precautionary measures tawai state government khana shonibar abono borok school rok no khulogya tanin bagoi primary school class 8 joratui senior school high school higher secondary school khana ungla khunai borok declaration eka angor CU side no saka je khanabo state government ni je school rok no bondo to njama hai tamni ba Indian Meteorological Department TV sajaka khanabo tini hai kle wati mamo hai khanabo wanai awai kle boro bulletin ritomo ngayo bulletin ni je manmani yakti state government khanabo school bondo to ni nai kaisa notification reka ango tini TTIDC ni chief executive officer no saka je chini TTIDC ni amtani school rogo khanabo thakjak tongkhum tamno thani to robibar abone ulo chumpecha review claim epinai Indian Meteorological Department ni taibo bulletin nokormane ulo hamyang ke chungbo abono nainai taibono abo sandene ulo pecha review claim mane ulo saklaiya khanar nakai chungbo saka tamni go school ko mane ulo ba khana salsa school muthakdak tongkho tamna ohagle wati khapti thankai school thankani phaitani dukurok mananam ba thang bangla khai bangla tini bo agortala kubangma school paimani yagulo agortala bo flat mani bagai tago kubangma borok soboya nakai nabo ohagle wati bakai awhainani ungan phan tongkhoi state government Indian Meteorological Department ni borok je bulletin ni borok je sapar mani obono tui khanabo school rokno mathagoi tonani khana saksa abo state government notification theka obon loge loge chungmoti TTIDC o obono thak tonani khana saksa some decision nakha ang accordingly CEO no saka norgo notification jari khai